Tomato riolo mapahang. Kako na to jangan apo na kelo-kelongan itu. La baco mi kuranua, la baco mi kuranu aren rengari de cenge Allah kualongi longi. Nah sompo anak makan apa nah. Nah sambut tuh ini nawa sabara ini nawa sabara lolo ngegare deceng Allah to sabara ede tomato riolo reneta riolo mapahang napila leto jangan apona na guru memang ni sabara apa pura ni satu tomato riolo maka sifat na nabita maraja sabara wadi ngame kasihan apona to maraja sabara pada nabita napila leto jangan limana na fake liva riolo romai isapi aku patoloe aga pagalana kotanya pada bakaluku burisila yalla cakeng aju colo itu burisila yalla cakeng ibu sambu-sambu livae tojang maku kue tanam tojo mana anakmu pak tojang listrik mu tojangan memang barakana strong elete asa nama apa strong itu gara strong itu nama tojo gitu jadi kong kanana ibadang kuning mewah mana berarti tojang listrik ada apa ikabu maka ustaz modern nih cocok nih boleh modern tapi jangan kita yang mau dikendalikan oleh modern ada kan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah wa takallama malabina bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam angkampe ambe malabina tuh silakan ikut tuh jalan istri dan mereka mata mato jangan nih ini kok anak mewah tojo nih makan dia mereka ini mato jangan na toja listri si HP mi na butara ya manielo makalaleng na vuelo agero kaki di kepala di kaki tanna mabuntu jauh guru pengaji na makan istilah pulih vegan ji yana naik kasih na paham nih contoh lisu si boleh mapa kere-kere tutu apa ya rumi ditai mau komi HP kaki di kepala tari anak-anak leletoja gora sila bongin dalam ya setan itu yang guru-guru mak balik-balik anak-anak itu lo meto setan-setannya anak-anak Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, yang saya hormati Ketua Pengurus Masjid, yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anakku semuanya yang insya Allah kita semuanya dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, tersyukur meraja lurisi syarajan kung Allah Ta'ala sabab famasina atau padang kahadir rilalan na yun na pabaraka ifung Allah Ta'ala narialaman ki adisi-disingang asaliwang asaginang tappo atau pada ang kapasilenar ni fakiswiyata iya narito sampaja berjamak mengaribita
Nahodo sinina amal-amal dicetak angkari terima di sisi arajan ng Allah Ta'ala. Dan niya tanahodo padang kamana kirilalang adang pengemarajan ng Allah Ta'ala. Dan niya tanahodo sinina yepangkau kota selama ia sesuai gangka ia betul mengaribiwe kemanang bernilai ibadah. Alhamdulillah dan rialuhe masalawa dan mapasalama lori alim alabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi ia mencaja kacuir lor di mana tu bersalama rilino mati rasul muhammadin Allah Ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati dan saya muliakan, fakutana rilalaki buru telui pupana nato mati na idi atana kung Allah Ta'ala ribatama kiri lalaki buru fakutana famulan na malika imam rabbuka nigo fuam malamma iribali nareko tuli ifasilin narami fakisiwiata yan itu sampaja berejamata sampaja 5 watuta malamma iribali baraka na yaro sampajang ipegoe makutani malika irilaki buru marabbuka malam maribali makada Allah Rabbi ngala ta'ala makutani maduan na malika ima nabiyuka niga nabimu iya pa na malam maribali iya pakutanewe na reko iya kacweriwi cara-carana ampe-ampena alimalabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ritujunna pasilener ng fakiswiyang ilori fung Allah Ta'ala makuto paro pemang yakacheriwi ampe malabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ritujunna rifadana rupatau makutofa anu rifancaji rileng na tofa malam hari bali makada Muhammad sallallahu alaihi wasallam yenahe wanewe kita peringati ajajingan na alim alabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam paling tidak narialay asifareng arang ritujunna ampi malabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang alhamdulillah ya rawat tu ajajingan na alim alabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ritallai iris samanan ni madari irisang tapi deni faham 37 ia naritu tong ajajingan na alim alabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ritalla itau gajah magi naritalla atau gajah jadi angka hikmah di riala ia rawat tuwe angka tau riasangi Raja Abraha Iaro Raja Baraha nabat di bola metoy kuatakale na sifa angwangang akil-akilangang faddi ati lasaati hasa iya tu tamapu na sifa hasa namo tama matu suruga yenubba yarunaro yadim paratom masu boleh ke suruga bahayana ang wanga kilakilang lasaati tega bangsa na resang hasa toli majai vapenat din na mite tawe madecing contoh becu na tumada pudapunga makwewe to yang ka biasa makada aga marje to liat dapunga manaha satu ako na lagi aga misana bali boleh madapunga ribibuwe misana ko pandrunge tuda mi romandre misana rangote atau sanggara pepe are gaja rojo
Mari makana agama ni je tuli nak depung ribu-ribu ekor. Bangsa na mana ye la sahati. Aga je na jama yaro na lioto. Nekuri ta je gajina na denu le situmpue la sahati bangsa ni mana na hasa. Denu le tam suruga. Ni te tawe menre umroh. Galun namin asan napakatanyang. Iskanam itu napatama bange. Nenre bangsa na mana na yala sa ati. Ala sa ati mana ye. Mamma na mana ni boleh ko Raja Braha. Yaro Raja Braha onro janam pena. Onro angwanganna, onro jaatina. Maka Raja Braha agama na masaro lebih. Agama na macaning. Akor Mekah. Te Raja Braha janam pena. Natol yang katawe. Te. Cigok na ya Raja Braha. Nagangkangnya Raja Braha. Loy lo kuasai tanah Mekah. Kode nule kuasai loy makasolang. Taruh jangan pena. Jadi kong kato mapune sifat makoro. Toli na nawai agagana tawe. Toli na girang-kirang agagana tawe lo kuasai lo malay. Berarti anak apo naman Raja Braha ini. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Sisa na ya karebaewe. Maka daloy longkak kuasai tanah Makkah. Lolo makasola ni sangamo yewe he karebaewe lato na nabita ya sanga Abdul Muttalib maka da lo yang ka Raja Braha makasola kasina ampe na lato na nabita ya sanga Abdul Muttalib ni saya karebaewe na padanga more nabita maka da meto jokka ala toko penerjemah bahasa dari Habasya Sidi jokka kasinam pena la tona nabita supaya dena si lapo-lapo dena si salah-salah pabanweta na maka si bawa pasukan na Raja Braha galona ro cepa si salah-salah tay to si di maku kwe sesa ye to sesa de to magaga kapang ihata ro feko ki carana to di mapalatu ada nak gangkangi si salah-salah tay bansana contoh mi yewe makun raye sesa tanah to kue contoh mi contoh awak dia gaga burane itu mewata ma peletu tak ada poin kak contoh mi contoh imare na caritai irosi na padangi siti maka da siti na kadeko irosi mapako iye koto mabaha ko ga mere irosi de na tappa na timang na tavi-tavian na tanda-tanda ke jolo baja sangade na si runtu nape na padang tapi de na pawi maka da iye pau ko he batena kira-kira ya ridi yule moga mapako ro misalnya na carita ki ye na latu kuidi salah cede na to tapa joka rampa tatangnya lena maka deka gare mapako emanu metoko je iko nene murmo periolo to mapako to ampe na mapako te anu dere na wadi muba maneng na tatatonga ngalena contoh padahal de na wadi ki mapako ro pamakrifu Allah Ta'ala duri bazillatu aina ma sukifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas matunay salah sidya tanah fung Allah Ta'ala na rekko salah sedina masolang asisompungan na ginuri fung Allah Ta'ala iya rega asisompungan na padana rupa tau Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah jajaro lato na nabita si bamore nabita joka ni mewe si runtu Raja Braha napadangi maka de Raja Braha yena ka pemimpin na tanah Makkah maka de lato na nabita iya na kalau maku kue salaiwi ya tumasange bola mapacimo kode musalai usolangi mi
Tapi Nabi tak kasana latona Nabi tak tenang agar tenang dengan tapa men repelana. Ya. Dan tapa men repelana. Kade latona Nabi tak riolo dena pataka tapa boleh itu ana takate tana wenawe yolo jakamana lengi takate na lengi poleki. Macai lada Raja Baraha. Napa nanasang angkatona asa banta kabala. Maku kewe wala mo kesempatan lisu na muna manaway. Pikiri kasi o madeceng. Musalegi itu atau solang. Jadi latona Nabi tak pulang lisu tenang. Narate babana kabay tu dah canunu latona Nabi tak melado ku fungala taala. Oh wakala taala bola mabacita yewe ata ma boleh kuidi dega uleku sangarina ule tak manuf wang patulu ta oh wakala taala uran nu akasi maku kuwe lepan na padongan na latona Nabi tak takapo na batunu na fungala taala kammakolangi aga yaro manu ababil. Inilah yang diabadikan dalam surah Al-Fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ya romanu batu na tiwi. Raja Baraha si bawa tentarana angkatoni narate perbatasan tanah Mekkah. Napitang ako sangana pung Allah Ta'ala. Majalo-jalo gajay catama gajay na kota Mekkah. Taruh sedangkan ngolo-kolo. Kedua, yaro manu-manue narate na baka sesena tanah Mekkah Raja Baraha si bawa tentarana. Na buwan na yaro batue malwan yaro batue maka mate-mate ng Raja Baraha si lolo mana pasukanna. Aga hikmah diriala. Akar itu tuki. Yaro ini pada aku rupa tahu. Aja makakila. Haja lalu pak magai binasaku. Kotanya kolino lebih ba komedoria. Apalagi to makakila kota newe aja lalu. Pada ini bali bola aja lalu kakak si salah-salah gara tanah si jakana lo tengi sogino ga. Tanah sisiku sogi no ka pa benaya me katanaku namo sini heto koloy male alay benengang ka demi gaga bo kotomate tega kili lemma komoro tanah pemerintah ya lemma kiba kuburang muna pa waka bakito wedehi sidiga meter yon roy de basaku ya pak de nagana sidi meter kurasi jaka ada yang nipi-nipiku yang itu minta kamalopo-lopo pak majasa kak iya pak aga doko-doko ku kasih engkau kata mati paling ngalenga ya kau lenga-lenga lebih matu sisiku iba titi pak titanya kurang lebih basi jaka agak itu kurang lebih basi jaka iba titi pak kau galampung kurang lebih basi jaka atau maka kele kota aja na kasi tanah si Jakai nabi itu sendiri maka itu tuh maka kele ko tanah si Jakai ya komate matu tanah itu susun bung Allah Taala rusul bung Allah Taala iba kalurang alona mana na lawo tanah meter bara to masa sega kene ana ni mana ni tapi madari ang kato na matappa tema kata marita bakala wah boleh no ka justas bisanya haga tu haga mate madari tu mah aja na para ko bakal yero masa paja atau kan boleh no gaje misange haga tu mate ko to bidore bisange ma hati-hati ka tu ba kampar bunga Allah Taala hatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala basarihim gisabatu lahum ashabun asim to bangsa der ter bakal haga tu aga mate ko to bidore bisa boleh gaje misang saya baca lah kalau macam ora tu pawi ko sta hati-hati mabuta betori bata bakti tana bata bare kaingana mata tina baca lama ni batawana tu mapa ko Nasa ngamay ya cara may makada untuk ini untuk nama tu cara may memang aman ini macara mangi badan ini pego ihe kamana ni tama suruh ini kue jamaah na ke sana masjid Ar-Rasi Darurasi tahu mana ni suruh begi je lo ustaz seru biasa kalau tu macara ma kota ngana kota bone tege lah angke ko naraka ibalender ada yang suruh masih dakkan apa lain ada nasi dakka contoh tapi aja kasih pertama kan neraka aja nami toto kue weherio renno pamasene mungala tali tajam pada itu nu dicapai itu deceta cede ya dia dicapai deceta cede aka jadi saya lanjut ya ruwat ke zaman rahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala aku ni wadi mapikir opo panana angkara tahu
dikendalikan oleh hawa nafsunya, itu lebih rendah daripada binatang. Itu kan akan parero. Itu. Lebih dikuasai oleh hawa nafsunya, itu lebih rendah daripada binatang. Magin atau makakailah kewarang parane, nasa bayar godaannya. Madari makun reto di pengesilakai na. Contoh, ya tahu apa aku? Ani, agak tu lupa na badamu, masa loko nakala, tandri na tu pa di sangam, sila lalu tu tital me, masa loko nakala ya rodo. Mega tu pa angko tahu misalnya pengacara, maka lu mama, abu ko ba na, abu ko. Contoh, dia magagama pa ko kafang. Bu, nah itu hikmah. Ya jalalo gagamana si Pak na Raja Baraha. Ya, binasa gitu Pak, Bu. Ya. Apeja ko to ko polo alam na ko to kamarat toyo po pana mo makadaw dito polom. Jamaah yang rahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ajajingan na ale malabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, boleh ni caya carilakilla matapahilino ewe. Tanah poro pada yalamana kiwape dale ko pung Allah taala. Toto Henry mana ki umroh? Kau dah tulis umroh haji plus, silakan. Iya. Kau dah tulis umroh haji plus dah kah? Bu? Nah, Bu? Katu bola jajingan na nabita komedoria. Nala perpustakaan teh. Pembimbing tak mati di riolo romai payah Pak menre umroh riolo romai na menre tomak tu iya jadi aja tempat turun Pak Bu aja tempat turun tamak kana batu pun Allah taala udah uni astajib lakum tega ko to dilalo je iko je tu bala to 50 tu dan no ibu maka de pun Allah taala udah uni astajib lakum elau ko ya walako narate matu waktu si coco ni kun fayakun terjadilah maka dan terjadilah. Ibu ternyata boleh rokotobor masam pajang atau melado ni akad 25 ewe asal itapumi asal hung Allah taala tatalka 99 ya 99 dasar itapumi itapumi tak telu ternyata masih hung Allah taala ko din napakajajang tanah. Karena ro kato masih kita cede-cede pinalena nama carama hebat jadi makasilada kato masih kita ro tegi no tegi jadi bahasanya ro kato masih kita makasilada kota pahalangan iba katobay alino ditapi suruh menre makatobah iya alhamdulillah. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya lanjut. Aja jingan nale malabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam boleh cari laki lain sini naro tolinon reto wede masompa mana binasa mana sedi ba dosa dan adampo yung Allah taala dosa apa duang Allah sendiri berfirman innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha man kana dalam nabura de nadampo yung Allah taala dosa to mapa duai nakia dosa selain itu nadampo yung Allah taala. Jadi aja mau tempat turun nu. Selamat itu tempat doi funga Allah taala insyaallah na dampoi ki funga Allah taala. Selamat taubatan nasuha toba situngetungenna. Oh binasa mani ronon rtewe de riolo romai masopa-sopa ro wattuna samana ro aja jingan ale malebi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya ro waye mata bujunna we sama sampai dek malada imuba. Jajingan Nabi ta. Itu tu na jaji Nabi ta maka dia lato na Nabi ta na padang amore na Nabi ta pada pungamane pak bani tanah Mekah loi pak jatang mana pak bani tanah Mekah maka dia asanna Nabi ta apaan retoko agar apaan retoko jadi bangsane itu pak ada ampoi kak maraja biasa kang irita iya tu biasa kang irita pak itu bangsana kak itu ada itu saudara-saudara muslim kita itu mak baju-baju hutewe mandre mak depu-depunga tuh pak tasi dibaki ya sunana mana bita situ kan itu mak depu-depungi mandre engkau baraka ko tuh
Ibu? Ya rotwe, makanya dato na nabita pada pung mana pa bano tanah Mekah. Ito batong kami tanah aja mucaran raje balambo. Aga sana monro ya luhe bawa aga lifau. Kasih na. Bang katoni tato katoni joka katoni. Ya on romana na ketika saliwan na anak ya mutama na. Masa ki koto macarama tu dia di amana ada sia-sia. Mai makan desi cakot tudang. Tudak ko. Deso macai marukama. Bapak Ibu. Bapak Ibu. Ya, tudang nak. Ya, tudang nak ya. Macawe nak batawe deh. Ya. Kelingan. Upataruni. Jadi yarwati we mapan ri. Kalau mau tadampain kak, anggala si kira-kira begini. Mohon maaf tadampain kak. Si kira-kira makewe, ikoko makewe, nabita ko, lato na. Pakan, deni kasih ke bapak na. Ya, deni ke bapak na. Jadi akor tu mon rositongan na, pat dua nga asimulangan na anak-anak kako jai tu tapi bangi to, ibangi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baki tapi melada tu hati. Apa dengan fakalla ta'ala maku ke kasiya bangi kasiya napo ko. Ya to mi kasi uran nak baja sangat di ulok lele fama saya tapo lele ngak do cilikan aku la ilaha illallah. Aku ni mon rupado nga asimulangan na nanae insyaallah irita de cina ananae ni tato malampe sunga to matuana na panya manyawa. Magi ni koko makwehe ang kabarakana, aga barakana hati dengan hati. Asalan ka doktor atau bidang, pura me mana la pura mi sesare ro la makun re kaden ulah tu kasi tudange, leu madarite ro doktor bidange mapahang. Mapahang ko gamewe tapana valeu tu kasi ro na ekolebo nindo na. Pamagay mapahang yewe doktor yare ga bidange. So emagay dana man laparu kasi anak. Kiko ko makwe hati dengan hati. Napi tu tomateriolo, tadampoi ka tomateriolo macailada tu komisana yeba yana tapi barangka ku anak-anak bicu tamara tu maka dan nenena aja kasi mata beru-beru ka ngapoku iya ada tapi potatong napi jojo ko tata pemuaka maka ku aja kasi mata beru-beru ka ngapoku pamagay lato namo panabita na bojilad apona maraja kasi saya ko apona. Jadi kong katomatua lato-lato nene ya kumisana yang anu anata na tapayolo bimacay nenena berarti napahang itu na isa naturally ampena lato na nabita maraja kasih sayang. Jadi itu si tongan na yelima yang katu baraka na. Aga baraka na bayangka yewe perjuangan na yelimewe terutama ridi burane. Perjuangan ya lima talo sampai dale halalata. Oh, luar biasa. Devi gagal lainnya. Temaka da batu nabita nigi burani elekele mobil na lo masu sampai dale halalana. Na lui sumatako ya tu takko na mancaji viva palolo dosa. Apalagi di makun reye. Oh, maka nabita amala ya kami nama soro lebih. Iya naritu mulengi patama rio renere watakale na badana rupa tau agar ya Rasulullah iya naritu sidak kaiwe idi makundai megalada kesempatan tak tama suruga megalada sidak kata aga sidak kata joka kibasae maliki misana bale maseba buah mitai yali balera na kasajar tidak langsung ibantu kasi demu tuli tawatutui magege contoh kumita ni kasi kor nenek balik kaju aja mo tulin tawa tutuy kasi. Desi matu natawa melo si tamba. Tambe nga mana kasi chanene na bala si kau aga. Contoh. Ibo. Mapangaja balik ki sidak kato. Mufandra na mo sidak kato, mo nasungi sidak kato. Mujampa na mo sidak kato. Sidak ka mano, mega kesempatan atay di makun raye. Ibo. Jadi itu lima yang kabaraka. Jadi itu nana riolo kay tojang. Tomato riolo mapahang. Kako na tojang anak apona, na kilo-kilongan itu.
Labaco mi kuranua, labaco mi kuranua, rengari de cenge, Allah kualongi longi. Nah sompu anak makan apa nah? Nah sambut tu. Ini nawa sabara ini nawa sabara ilolo ngegare decing Allah to sabara ede to materiolo reneta riolo mapahang napila leto jangan apona na guru memang ni sabara apa pura ni satu materiolo maka sifat na bita maraja sabara wadi ngame kasihan apona to maraja sabara pada na bita napila leto jangan limana na fake liva riolo romai isapi ako patoloe aga pagalana kotanya pada bakaluku burisila yalla cakeng aju colo itu burisila yalla cakeng ibu sambu-sambu livae tojang maku kue tanam tojo mana anakmu pak tojang listrik mu tojang memang barakana strong elete asa nama ba strong itu gara strong itu nama tojo gitu jadi kong kanana ibadang kuning mewah mana berarti tojang listrik ada apa ikabu maka ustaz modern nih cocok nih boleh modern tapi jangan kita yang mau dikendalikan oleh modern ada kan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah rena wa takalla malabina bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang kampe malabina tu silakan ikut tu jali istri dan mereka mata mato to jang ni ini kong anak mewah tojo nih makan dia mereka ini mato toja na toja listri si HP mi na butara yang menelo makalaleng na vuelo agaro kaki di kepala di kaki tanah buntu jauh guru pengajian makan istilah pulih vegan je yang naik kasih na paham ni contoh lisu si boleh apa kere-kere tutu apa ya rum itu tai mau komi HP kaki di kepala tari anak toja gora sila bongin rasa ya setan itu na guru-guru mak balik-balik anak-anak to lo meto seta-setanya anak-anak ibu bani tahu apa ibu yang rahmat dan milakan subhanahu wa ta'ala jadi ye koloi maka siampe-ampe malabina anata wija-wijata bahasa anak kong kakwewe mama kesana TPA atau ke sekolah agama pertama nih lebih baik mu patari-tari waktu baik cuna lebih baik mu fasari waktu baik cuna daripada maraja matu na patari-tari gara-gara ampe-ampe majana paling tidak ku boleh sojo-sojo astagfirullah boleh mate-mateta tema karena sojo ada apa ika namanya manusia biasa ada apa ika kasih nama boleh boleh mateta misalnya boleh mateta paling tidak angka kasih meladuang ki rabbi gafirli wali daya warhamhuma kama rabbayani ya itu barakan si tongan ni batama ko sekolah gamewe paling tidak kasih angka meladuang ki karena anak minta mana madece ke, mapa mula kata masih kita madece mana di mana tuh bahagia, bapak-bapakku ibu-ibu madece mana ki barakar mana tuh sekolah tu materiolo mataliti madisiplin, tagare, magi nanti jadi polisi nanti jadi tentara nasabak kedisiplinan, napi kau pendidikan, ibu guru memang ni tegak supaya disiplin, agak tegas, contoh, pada inspektur, upacara. Hormat saja bisa lolos tapi kau dia kata sekali disiplina pada inspektur cara hormat ai dia kagak wabillahi taufiq wal hidayah nah ya gagah jamaah yang Ramadan mereka subhanahu wa ta'ala pada mata nanai lo mengaji pasai taruh dia kau galecei ini riolo sedangkan atau matutu salam di anak-anak riolo iladani etimuhe aja na ada baik babu ya waktu ku becu maka ada maki bawang asu agaro anjing pasogina asu aja na iladani etimuhe riolo rumah iladani etimuhe
Nenewe na tu kasi mewaiki, ko yalona da burangnya, yaro gamana ka bawa kami na pake, yaro tu kasi nalulurangi. Masih saya ingat, tapi makatonya baraka kena. Lo vega mapasawa. Pala tu kasi si dia ayat 2 ayat, si dia ada 1 hadis, alhamdulillah baraka na. Ibu, napi ko makara ko ya ceri anak mu ko sikolere aja mu macai. Ada cengan nami tu abak desa gaga to jangan mancaji guru. De gaga. Desa napa mancaji guru batu tawe mega proses na napi perkuliah bega belajar pembelajaran kayak sama tak kuliah belajar pembelajaran bekogi carana mulai anak apa aja mu macai ko iga lecce anakmu ino ko ya anakmu ko sekolah aja macai ya kalau ki balik mewah makan lobo mere guru ceko ya ceri patak to bani sekolah ini na patak to sekolah ini tora mancaji guru bahasa Arab akidah lah kurang hadis fikih matematika insyaallah ko demu jangan apa mu titi nah memang sedangkan nasi di mata pelajaran ya Pak Guru nasa mata ini lo stres. Waalaikum ya kan? Ibu di? Alhamdulillah. Karena waktu yang membatasi kita. Kadang bita terutama di masih kampung. Jalalu gak kasih salah-salah. Aja gak tuh lilo si kompa-kompa dagang kangin si salah-salah mana ki. Toma parenta si batu di parenta jalalu gak kasih si salah-salah. Pagada pagkasingi asya mama kata. Pagkasingi mani parila doang at talo di pungala ta'ala. Apa yupu panalan na kampung padang kami itu bertakwa kepada Allah pada makasih asya mama kata pada di masih kampung na paturu barakan pung Allah taala boleh lagi na huba barakan pung Allah taala boleh ritanai we dan caji kampung tabal datun tai batu wara bunga bu aja kagak sisa ero ba kuncina kotolos ya lamperan ngarangi pape de cena aluwe pape jana kada bita la ya dahulul jannah taqatiu de na tama suruga to ye papa tunga si sompungna pada na rufatau iya kona pejari kita we acere ampe malabin bita sabara istainu bisabri wasalah cukup sabara tapi ya lo kupung Allah taala oh buat Allah taala nalama de cetawe manu ka tanah tu ya mani tawe dapat diri ki ati tawe taruh ya oh buang nalama de cetawe padirang ati tanah tu ya apa aku napa diri ko ati teng padirang ati berarti pada moko pedi ati jamaah yang rahmati dan dimulakan subhanahu wa taala berarti pada adalah saati Bapak Ibu yang rahmat dan dimulakan Allah terima kasih atas segala perhatian kurang dan lebihnya mohon dimaafkan karena ingat waktu salat itu tidak boleh tunda-tunda mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala sayidina Muhammad. Allahumma inni lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ala hiya'in wal amma innaka samiun qarib mujibud da'wa ya qadir hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tadampay ka kung kadaku tapasala yari gagawku tapasal na yon na pabarakay kung Allah Ta'ala wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.